Pîşesazên Kobanê ji derengxistina radestkirina dîkanên li bajarê Pîşesazî got ji aliyê şaredariya gelva tê avakirin gilî û gazindan dikin û dibêjin li gor peymana wan bi şaredarê ra got di heyama 2 sal û 6 mehan da avakirina bajarê Pîşesazî bi dawî bibe û dikanên xwe wergirin. Her wiha diyar dikin got ev derengxistina ziyanê li karê wan dike ji ber got ew hin projeyên xwe paş dixin da got bar li wan giran nebe û di cihê xwe yê nû de projeyên xwe dest pê bikin. سر دیکان صناعه ما دیکان یازی کرد تقریبا على اساس موعد ما سوال که سوال نیو که بود 2 سوال نیو 3 سوال تسلیم ما نکردن هیچ المخا حیران اكو مواد عم بين توج تليفون ما مره بدعاء كي ام ناويرونا بدعاء ما جي جران ام نكون روكن دينن يعني عائلك ضد عائلك ما زلنا ما هي جو لهيري عم بين هيري مويدا لهيري بارود على اساس 3500 دلار و 60 دلار يعني باي شغل دلار 5 كود و 4 كود نو شغلي ما بباريس سوريا يعني ام قنوات شغلنا عم بيجي روي ام 5000 در نو کنم که به مبلغش تو توپ کنه شو بدنا با قسطانه انزوم لسر ما پر گرام بو Ji aliyê xwe şaredariya gel li Kobanê berevanî ji ber xwe dike û dibêje got derengxistin ji ber rewşa şer û korona bû got pir caran kar li bajarê Pîşesazî hat rawestandin. Her wiha dide zanîn got ji ber bihabûna dolarê Emerîkî pêşesazan dayîna deravên xwe derengxistin ew jî bû sedema rawestandinê got karîna şaredarî jî tune bû got avakirinê berdewam bike. به همانی گلک پرسکریک لپیشی ما چه بون او پرسکریکانان اونگیش کیش دانه یک جی ایریشن دولت ترکی لسر ما اید دیان مسئله بهابون دلار یعنی او کارکری ما چه قاسم بیجن نبیجن او یهانه دکان سجل کری وانا به اول شغلن به پاریس سوریه شغلن که وقتی دلار جی بها بو 4 قات 5 قات بو گلک انسان نکام با قسط خواب دانا یعنی حیانی امکانه بیجن 3 4 ماهان تک شخص تقص ندان پشتی ما چو جوین جوان را چه کرد مگو خیا امکانه به این قصه و دریج بکن هنکی قصه و کیم بکن که هون کانبن بدن جوی هاویجی ام بیجن 10,020 دا تالی 10,020 دا ناقده و پروژه جور 6 ماه ما تمدید جیرا چه کری مسئله کرونا واجی تأثیر کی مزن لیکن یعنی نخوشی کرونا گلک پروژه ما سکنی یعنی اوجی د شغلیان لب شغل کی هانی سنوی شغل کی هانی وک ام دخوازن وک شراداری دخوازه وک غرفه سینا دخوازه رنگی شغل چه نبود به همانی نه شغل بردوامه و یعنی ام بجن پروژه جی به سرکفتی در واسطه به هانه او ملت قصه خونده ام مجبور دون پروژه ساکن میجی یعنی جوی هاوی حتی مجبور کری سوریه پرجی خاصه نمگوتی قرض کیج مدن وقتی ملت نکن به تمام که ام تمام کم این باکوری سوریه او قرضاج نداریم مگوتی که تمام به پشتی تمام به امکانه و چاقه خودی محلات آراب خودی کارگران را بیشن خیو ام دکان وان تسلیم وان نکن حیانی نو قصه خود او دکنی آواکرنا باجار Pîşesazî li Kobanê meha heftan di sala 2018 da hat dest pêkirin û têda heyst dikanên biçûk û mezin hene ku li gorî peymana pêşesazan bi şaredarî ra her 3 mehan carekê derav warin dayîn ku ji bo dikanên biçûk 350 dolar û yên mezin 550 dolar be û li ser dirêjahiya 2 sala were dayîn û pişt ra jî dikan werin radestkirin. Mahmud Balî dengê Amerîka, Kobanê.